Ukua indi manto yange yakugwata kwa tukejo tegera utumiri bwa mandawa ja kurebe Kinyameru county aja na even na neighboring counties kegwite gitanya na surprisingly urethire gintu gakio makania muno mu anaba as early as 5 years and 6 years ibarambiri utumira manto ja ndawa cia kurebe na no ntondu bondigarite muno no ntu inyari ambe thwande obisine ngitambuge nwetha area musiari yake jambuge na mwana wa primary akoro daktari ntigwitikia mwana ukomba kwithwe tumaira ndawa icia kure kamuriza sawa mam kana dad katuthithe kithimi tukithithe kithimi musiari akarigara kumbe kijana weka akari kawe utuku ikaranyuite ba so musiari yake thwa akirigara na ne antu very young ba mo class 6 class 5 ko we need to take it bwega na itubateri kuthithia something as the government did something na nyabatu as a community churches schools itubateri ku come up na mantu jara ja kwithirwa jontuju kona weru TV ni create awareness kwithirwa kintu gikwa adopt mbuga everywhere churches schools ko tutete bwega kiri matumizi ja ndawa cha kulevya na actually nyoja isioro waja na ndawa ingi chirambire ku penetrate na very soon ukona ndawa imoja hii 100 drugs ya ndio kinya isioro ndogeta isioro mantu nyoja thoki muno ikomanisha ndawa 100 drugs hiu ichio tokinyere nyaja makutano sikinyere makutano ichio kinya neighboring counties ewe chietata 100 drugs ichi ja mostly nyaja heroin ichio tumiro sana eno nto ichiko mixwa na intobi bingi sana sure ko ichi tukinyerete ko tute na opportunity ya kwithirwa te comfortable tonogoka nto nyeke ja kuthwa mwendo wa ku atiare muchore okuareo na finally kinyaru ujomba kuthi mwendo ku utonya ko it's something that should concern all of us na tuko nende atongere kinya tuchoko wa county ya Meru na te babatere kwithira bakibuthakia thai kana na te babatere kubuite kendo tira at least namba yo tu ya nini report ya release roina kanda ne kwenda ma baki releasing at least iweta down what do you think na te atongira babatere kubuita kana nyaptu tu ingwaya antu na tu batere kuthithia kikiuri kikiega sana na kambuge tukeja kumeneria muntu utonyete okomboni wanda wacha kulevya themo tukwenda kwa muntu nenyere ambitana na ini bora yantu ino sema kaka ino kunda kaka menya wamba kwithwa wenyo kira sacrament ke tumairo itewe ni tumairo ko mosteri te muntu enda agwa tu kombo muntu namba iria mantu jaja nuntu bwa tumantu mwanya tu stress yara na kwenda kumenya anataka ntu kaka kara finally tikwenda kwa ukethiria untu bura bukwa murimo kiwe akirini ko ndi wa murimo na ndi batu akwira community na baba mbakutha betu thikaira katumenya untu bubwere murimo bukenda matibabu muntu akenda gusapoto nendwe na kinyawe wengwa achiumie kumantu ariko kumantu are na ndi ikeja kwithirwa ntu bu ibukwa murimo ko kirba kiri atongeria betu na nyabatu as a community kirende ingenda kuromba muno atongeria even our fellow MCAs na nya our governor na governors both the counties na neighboring unikira mbona muno kiombo tethia i preventive measures kembere itwenro gintu kira gia tuma kwithirwa gikwanda twa maskuru kia kwara iria mantu jaja janda waiji na kinyato ni sene kiri ministry na barabo tungatira antu spiritually bakamenya no bando tikantu kaka ria balitanana mantu jakonie mwathani na murungu kuka kwina 5 minutes ka 10 minutes iyo baitana mantu ja kirundiguru nontu we can't run away from that na secondly oni ndomba koromba netio muno ja mostly ugoti bura bugita wa kirinchobi kana kiwe ndipo thigara ndio bwanchobi mostly ugoti bu no twithio tutukumenya na bumba kuthwa bugita specifically no mutumiro nyeki mantu jange bwa gwaka ojara tujo tethia ntu indi bura ndingienda kuromba muno especially the alcohol board offices in Meru county they can regulate na MCAs they can have bills in the assembly ko kana ndibuga taxes ichi chikuitwa kiri wendia bubu bwa into bibi ichi utumirwa kutungatira baraba batonyero kombone bubu na ibakwenda kuma nonto kuiba baingi batonyere ni bakwenda kuma ende batukumenya bakaumate nonto kuma is very expensive I'm telling you na ndija Methodist treatment center is the cheapest na area rehab na ikaga in area that 5,000 per month na look at the cheapest that 5,000 per month ni antu bangana bomba kwa fundi beche wini counseling ni ongo yo karana muntu thia counseling the lowest muntu amba kuchanji 2,000 kana 1,500 per session ya 1 hour ina antu baba geta kugeto tungatira ko te kona thirikari ni bateri kwithirwa ate kuri untu ikuthithia na ikabwambiria
indonere kiri nyamure ya gavana na KIDP plan yewe kwa mantu bakwenda kuthithia of which I proposed rira twari na muchemanio na raka Mundi Hall ningo tikio ntubu ka adapted buomba utethia ko kire wendia bura bwa thigara iji na nchobi mbeca ire chika ichu tumiro kukirita awareness na kuriability bara bombere gutonya bara bate kumba mantu jo jamba kubwa na kairi kinya regulation yithithire kire wendia bwa into bibi na tumenya atiri kinya kire atongire beto mostly antu babetonya na aja nuntu bwai bamwe kwa nguge na stress nyachi konya mantu kwa nguge ukethro opportunity je chikumba kwa created our youths bakeja kwithro antu babethe bakeja kwithro batea indo ko nyo opportunities chi kwa created na muntu akerwa atiri there is no life in drugs uketha kwithro itukuthithia mantu jaja na wange na ku kanisa na kinya all the religious department Muslims churches kuka bena kithomo giseti assigned kya gwitana antu na kiobera na kinya sukuru ko una ndeja goni kyo ntukona tukithithia kato contribute ku create awareness no ntuko ututhikira muciari gwa wina na baku bakuria we bakuria na njere kariate we bariria ate na ko gora ku bakuria ro ku bariria no ku bera na bakwitanwa ukana bari bakumbo kora bwega na kinya arimo masukuru contribution yawe nyawe kariate ko tukajotegera mantu ya jonde wini jakonio kuma kiri family ku gweta kama kanisene gweta maskuru na finally community na ndimo kona ni rejire nation yonde ko we have a lot of things to do no muntu onde aga pray a rock ewe ya kuthithia na nato kuona mantu ya families rimono na ja chikethira china muntu atumira ndawa chembo gitaba muyukiria muntu yani muntu atitetheka muntu wa muntu theri batuma mtura akaona uti bata ya kwithira kiumagio tumiri banda wechembo gita families na te wenda twaririe mantu yegie nja na muntu tumira ndawa bravo muyukiria ingo kukwata muno and that's a very good observation na ntuburo kwa riri stigma tumitamento stigma na nuntu bwindene hetu muno na antu bakaethi bakumenya mantu jaja antu bainginya bakaigwa kiugo gweta rehabilitation bakauga ugo keke kura umirendo nuntu bakutha kinya ugo tuthikira you deserve to nuntu rehabilitation ni antu aria kwino kiri kwina wendo ukukara nthiguru ukeja kwithwa mugwitegera maisha jaku umite ariku ni ariku uri na ina okwenda gwita na wina peace of mind ko ikumanisha nya kwamba kwithwa mbunya no develop depression utikumenya kwina mathina ja maingi ku antu bate arairu ntu yake thitu kwariria mbogita wini mbogita ni nyingi muno jeito agweta cha mithega chemical kwina ingi na chemical ja kubet na ndomba kwithwa gore ona muntu ucio gakunyu muno kumbe na gwina thina kubet kamushara gaku ore ona kondo gaikiara betting Man U Arsenal ingi cia so chionde ira twina chi nyameru count goko bet baibo bachi ndo kathire mushara yo wako yomba kwithwa you are hooked up kiri mantu jaja ukona ja muno no jaja masturbation pornography mantu jaja kuona videos iji cia ugwati ko omba kwithwa thine kuiji tio chu ugo kono ne kunyu kumbe nyako ina thina na kona andu no wende tona na gwikenda gutethia na tukomba utethia ni kenda omba kuma kiri mantu jaja ko urampomba kwira families na community te family yake ukaja kwithwa muntu otonya kiri mantu jaja mbokita the worst thing tomba kuthithia onto batomba kuthithia botho kuigo criminalize muntu imbonete anto baba inginya bagita muntu ukethire kitaka kunya nchobi muno twamwetera karewa twamwere nyama rieto oi karewo kire community gathering uto umuonera kanya ko katugia atire kiambere kambia nawe tuna wendo nondu muntu ora ona bo mweta marito ja una ba murebo uyu na ere murebi na ere muntu na ere overi let us take care of what comes from our mouth Dira twera muntu tomwira muntu na ere otheri muntu ri muno achiitekirie na akaugenye unire ndaire muntu otheri ampendere kwa wothe niki tukimito kuona antu ibo chumbuka mathugani bamunya ba commit suicide kana yani azin bamo ba out of suicide no ntu bakuja kuthwa mathugani ya gitirate ija chumbukire muntu akona te wendo bwinabu gukira mpomba kuga katwende endo betu na tuba support nago gomba kwithwo kituthikaira kinya nago ona the little support chiomie non to kinya family ya go support community ya go support ende hugo te we commit wengwa jandenizi nchuria na ru kumara include discipline ntato nyemba include discipline interete area ko kukeja kuthwa kwina personal commitment lakini na kuijaja ndo jakabua antu bakigita hata betethanaia na mbuge kinya kisi zito kona mwenye cha suicide chingi sana
Jarwangiru World Health Organization we knew a report ronania ati 800,000 people kanantu mirongo na magana janana. Yeah, 800,000. That's almost a million. Yeah, sure. Almost a million nanto baba ingi muno barabo chiura o mwaka. Na ukethire gikizira ni konania kire suicide imwe anto baraba kwa attempt suicide idate. Go to get times that with 800,000 to almost 24 million people iba kwa attempt suicide per year. No menye ni cyo changiwa mono imbogita. Sure. Induce depression. Omba kwethire muntu mbere yanyu ate kwiga we guchiura kana mbere nyawe anyu bangi ende after kutumira into bibi kwa bamu balire bangi begiro meja jako ya tegwita boya gani ka bamu meo kwa hivyo katwithiro tore arat sana tuthirie mental stigma. Maybe no wariri mturari nja aina ukombobo kana ukumetegio ukombobo anda wa mwanya kwene nyashi ari bena nabo pamunya be skuru abaki utumire banda wichi mbogita barire pe ponte amwe no beire na ate bombike kwithe bakiuma yutumire banda wichi mbogita. Ya urandinge nda kuga ne ati kintu kia mbere keja kuthwa no tuthikira kia mbere kampambe bariri oro tranjo titumira ugatonyo. Yeah, sure. No tukutena maisha na ndene ugatonyo. The best thing to do is prevent. No tukuona njira baraba gwitira njira iji jayo tukona tuna discussion iji baraba gwitira njira iji muthia mantu jate kuthongoma. Yeah. Imbi atuma na gwita barabara ere. Na mbere oro ngi numba kwithwa na atonyere barabara eneji. It's okay. Ibo athithikire na ndebora tubati kwithwa tukiaria nandi ni ati okuma antu ariku na tokuma antu ari. Kuwikeja kwithwa no chiethiriri no tonyere kirimbo gitaiji. Kintu kira mpomba gukwira ni ati kia mbere accept kwina thina ikeja kwithwa no ku accept kwina thina no keja kwithwa we willing gutigana na intobira safari ikethirwa iri raisi kiri ugwe na kintu kia mbere antu katumenyere muno kintu kingi tuga muno kia wa training PPT tuga people places and things mantu ja jonde jo ja contribute muno kiri mantu ja jeto jambo gita antu bara gukaranira nabo untu kora gutinda na intobiro ko chia associate na bio ko utukera muthikiri ati uketa kwithirwa no kuigo ina thineji no wone mutaramu no weje for example ja Methodist treatment center to komba kuonana no wite sibitari fulani no wite ine rehabilitation center wa kuruko kona mutaramu amwira atiri nkugeria untu bubu bukurema mpombo tigana bwate kuma aria mtu wa gwikena mutaratara jora umba kuthithia nikenda umba kugitate kuma antu aria kwa hivyo mbere antu bonde babo tuthikira tafadhali nya muntu atumba kuri antu baba ingi muno bauga kantiganenio rira gwatwa ni ukombo utumba kunyunya kanini sure utumba kuga na ndende tigana njobi kankunda ekathigara kana ntigana kathigara kankunda ekachobi into bibionde wauga either kedere go quit mbere muntu ro kwenda kwa the journey so bread it's quitting kuteza kwena two option no tigana na into biburu nikenda maisha jaku jomboka rabwega no find motivation ire ya tuma ogwe wetana njirere yutuma uteka atonye kirinto mbera antu ati your motivation not to drink should be greater than the motivation to drink kana smoke ndira ogwe ethiwa no kuona ba kwino weruburo kuigwa kankuruke na nde werubwa kuigwa tebateri okuruka bobateri kwithwa bunenei konkwire untu bubu butiko affecta we wenka bu affecta ogwe bu affect yendo baku bu affect family yaku bu affect the community na finally bu affect the entire nation ko tego wenka untu ko baraba uga wini muntu nakuria kuria ni kanyunya wanda kuromba mbeca cia gukunda muntu akwira ari awa kwibyo ndagwitia ari tinto bya kwa nkuria isa sawa but to cast office torirwa ati mantu jara tukuthithia ana betu ibo tutega sure ashari betu ibo twirigira ekuru betu kana akuru betu nyabo ibo tutagera ko it's not only about us kwina ntu baba ingi muno bara tumba kuda to be affect and better it's not too late nontu what is very important kuja kuda kwina wirigiro ukwenda utigana na interview na kwina testimonies nyingi muno kwina wirigiro ko wake up and do something about it mpinde no kwi mtu akona ona no umbe o mutethia na ati ombo kinyila kambire mutegeri wetu najukie na itethimwe wewe nikenda mpumba ko mwana ambekwa na yantu bambira Dennis mweja na namba haraka muno indi go bomba kulinga na bange bakabona uko eja na namba haraka sana kutina thina na mbere baita thimu mbe na ambekwa ni 07 0153 2840 07 0153 2840 na mbere kairike muthiati
ni barumire muno gutegera Weru TV. Weru TV ni umete kwithirwa a station ikwendukite antu muno especially kiri mantu ja mental health na mantu ja konie mbogita. Na finally nyambire my boss Catherine Mutua, congratulations na rombere kwa appointed kiri mantu ja commission of inquiry by the president. Mwire congratulations no ntuba mantu ja na mwire kinye ngo mwendera bwa mantu amega kinye ja antu bakwenda presiding bishop. Mwire kinya ku Murungu na wendi bwawe na mwire nya ku congratulations igitera kinya Murungu akamwikira tik. But ibwega sana na ibwega sana wini no ntuba kuona kanya gaka na mbere mutegeri aka give up. Kija kuthona kwenda uteithio na ringe thimu kana njoe Facebook Dennis Kithenji akomba context tukomba kwaraniria kana tuna Weru TV every time akomba kuona shows. So asante sana Deno. Thank you. Thank you. Kathosha mwanya muno kio mutegero Weru TV no ntobwa kona kanya ukinyania batu ekinya kinya na tukwaraniria mutaalamu wege mantu yotumire bwanda wa chembo gitana ndi nama kuntomba kwithira kithoma pura bombiki otethia kana bombiki otethia muntu kurianiria nwe kana nya bombiki kwithia bwitethia muturio kuro tumira ndawa chembo gitambita wini wa kinyero itira wino tukububoya.